ukuphakama kwamakuthandeke kwaba ingcwele. Laze lalihle izulu. Sizodla namhlanje. uNkulunkulu ngazi ukuthi usiphakela nesicembe esikhulu namhlanje. Thixo Nkosi yamakhosi Siyabonga bobaba abavangeli ithuba enisipha lona esengazuthi abazonikezwa lona ubaba sipha amazwi bengayiphatha kahle phambi kwamakholo. Ushembe ukhulume ngeimbombo zokhothamo. Imbombo zokhothamo isakhiwo esakhelwe phansi kakhulu. Uyawuthi ungena khona uyaphoqa ukuthi ukhothame nawe ushone phansi ungaphakama. Esengazuthi insizwa zakithi besingangenelwa yilowo moya. Sithathe le ndawo siyifanise neimbombo zokhothama. Uma sesenilapha phambi kwamakholwa ngiyangizwa abanye bethi bayabhoka. Awabhoka amakholwa ayashunyezwa uzaphenduka. Ngakho zikhonze izinhle zenkosi njengoba silapha namhlanje. Le ndaba esingayo namhlanje isuke ngeinsizwa nje ezinhle zevangeli. Kukhona insizwa zangapha kwaMpukunyoni okuthiwa Amadlela nawonye. Ebese bakhona insizwa zangapha esilungwini amampondo okuthiwa ubumbano lwevangeli. Bakhona ke phakathi kwethu sizawucela ukuba basipha amazwi banikezana isikhathi nje sona isikhathi asikho kahle kodwa ngoba sizodla phela. Izwi laNkulunkulu ayibonke Nkosi. Ngizocela nje bafowethu ivesi libelinye sihlale endabeni 10 minutes bazongena. Lasuka lahlala.
vuka vuka wena Nkosi ma Inkosi selesitezi thulubuke kwafika isigqoko nobhoko nabefundisi wase kumenyezwa ukuthi lithe izwi lenkosi ngesonto lokuqala ngoba nemgidi yayise groundini kolongho khona insizwa eyayihlala lokushini kwakuthiwa uthandazani esasikhula nayo ngithi mhlambe 31 years ago sifunde eklasini elilodwa nalensizwa ngokwenkolo yayithe kuba nokuhlakani kunami kodwa silingana sasa sibukela umgidi wayinkosi uma sibuka umgidi wayinkosi kwase kungena ulayini usugida lo layini base behlala phansi abadala base bethatha omncane ofaka isikosho esibomvu base bethaka gide yedwa wasuya sukuma uphava basuka nabalandeli bathi hule basondela bazobuka bayishinjo bayishiya intombi kwazobuka lo mgidi wathi umsindisi waqhubeka wasina umfana omncane ngalezo insuku babesekhona abantu abadala esontweni base bethi base bayibulala ingane lengane izohlubuka bamlethela ngetray usathane lo mfana wakhula wayisethanda utshwala wayisehlubuka akekho phakathi kwalokho kukhona wabulawa abazali ayigida nabo kanti yini umsebenzi la ekhaya wamashesha ngena abanegunya lokufunda incwadi yomthetho ngicela bengiyele lapha ku 105 evesini la 69 bazoma noma ku 70 noma ku 71 uma kusesemthethweni ukuthi ifunda omunye ngibambele abaseKorinte 3 verse 2 ivesi elilodwa abantwana basebevaliswa inkonzo ishesha ngena senilinikwa ubani bakhulu bebandla ibutho likaNkosana uBenjamin olikamzukulu uBenjamin yathi ingane no 7 years isahamba insimbi wasethu isizovalela ihament ibulawelani ingane ulethelelani ngetray usathane khonjiselwani usathane ingane nginiphile ubisi anginiphanga ukudla okulukhulu ingane eyishasha ngene isishaka kanjani indweba ngokuba beningakani abamandla usewathathapha umntwana oyishasha kungena amandla okuvala inkonzo yebo namanje aninawo amandla ngiyacela lapha encwadini yomthetho 69 105 abanye egunya na umphuka ngoba idoli 69 105 Inkosi yakhuluma ngalomthandazo abantwana bawenza ekuseni nantambama yathi isikhathi sokuphuma kwesithunywe egumbini ziye emhlabeni wonke zihamba zifuna imizi yamaNazaretha
uma sibona amatshe amhlophe acakwe siyasondela eminyango sifuna umbhalo othi dumsana uJehova amen isithunywa sidluli lapho siyawulinda lo muzi kuze kuse siuvikele isitheni zawo yothi ngakusasa ekuseni sibuyele zonke egumbini emva kokukhala kwensimbi yabantwana ethi inkosi boyiphatha kahle indlu lala kuyo noma umzi wakho kungabikho okungcolileyo ngoba uma isithunywa sikubonile asibuyele egumbini sihlala izinsuku eziyisikhombisa sibophekile. Labantwana esibabulalayo lamashasha ngena sesina noyise imgidi yamashasha ngena isamenyezwa yini kuJulayi ingane zafaka ingoba amakhosi ingane zafaka amakhongamani zingamashasha ngena ubani osethe ingane isine noyise ibutho lo lika mzukulu Benjamin seliyangena yini ko baba ngiyacela futhi mshumayeli ungibambele incwadi nomthetho sengizokwenzela sekwekhela ngezantsi lapha incwadi nomthetho ikhasi 100 kodwa verse 22 no 23 bese ophethe iBhayibheli angibambele u327 isililo lapha wabheka bezayo ngesonto lokugcina lokuvala komhlangano kwephumizwe kuthiwa kuyiwa kwabheka bezayo kuyokhunjulwa abalelo thini lomhlaba bese abazali bamaNazaretha bethatha izingane zabo ziye esikoleni ubani okufanele anikele ngeingane zakhe zekwabheka bezayo uma isifika inkosi bese ithi sekuyinkonzo yokuthi abantwana bebusise amathuna bese kulandela amakhosi abefundisi abavangeli noNkulunkulu bancishelwani abantwana ithuba lokuya kwabheka bezayo beyobusisa amathuna bancishelwani abantwana ithuba lokusina kumashesha kungena bancishelwani abantwana ithuba lokuyoshaya insimbi ngicela ungiphe isililo baba kulungile yini umuntu ukuba athwala ijoka esemusha kulungile ukuba umuntu alithwale ijoka esemusha uma sesikudlulela isikhathi sensimbi awuphindi uyishaya insimbi uma sesikudlulela isikhathi sokuyobusisa amathuna kwabheka bezayo awuphindi uye kwabheka bezayo bancishelwana abantwana ithuba nibanikeze okungafanele nibafake emgidini emkhulu nibafake bevale ngeyihlabelelo ngoba bengamagagu nibathathe nibagidise noyise kwingoba amakhosi kulungile yini umuntu ukuba athwala ijoka esemusha lapha sengizokwehlela ngezantsi bese uyaqhubeka mshumayeli uma nisibulala esontweni niphinde lisambe siyofa umndondo uphumele ekhaya labo baba bahlezi bekhathele kodwa bethanda ukwenza imicimbi emakhaya umshado la ekhaya kwathi umshado uzoba munye azikho igaba ezintathu zomshado wabona ubaba ethi ayisengiyolala senyosala nibona abantwana banawo yini abantwana umthetho na umulusa umntwana sekuphathi nobusuku sekuyi after party hayi ma wabo sengiyolala sebeyosala bebona abantwana thatha mshumayeli 122 ezindaweni zembuthwano njengokwemula nokwembesa nemshado noma okunye okunjengalokho okuhlanganisa abantu abaningi ayivunyelwe imbuthano njalo ihlale endaweni izinsuku ezimbili noma izithathu awungene ekuseni wehlukane ntambama lingakashoni ilanga umshumayeli waleyo ndawo akabe khona abantu abadala nabayihloko imshado neminye imbuthano njalo bayibukela phansi abayinaki bayikhiphela ezinganeni zodwa izingane zinawo yini umthetho na banecala
labo baphathi nalabo bantu phambi kaNkulunkulu. Ngiyabonga mhlobani. Lemthwalo enisithwesa yona bazali yokusala nama after party. Imemulo ethuba basengikhathele sengiyolala. Sengiyosala nibona abantwana. Uthi ushamba yike emthethweni. Lemize nishiya nawo seniyolala siwuthatha phi umthetho. Ngani sengihlala phansi. Ngani sesinyule emabhodweni. Uyabona ukudla inyama engafuthiwe. Kusukela ingane encane kuthiwa ihambe yolobola intombi gani. Uyothi ungabona. Uyoza sekhonje esitawini umngakhe. Uthi umthetho ngeke ngisawufuna. Uthi unkosikazi osemusha akavumelekile ukuba kikizele esitawini noma hayizele esitawini ngoba udala isono phezulu kwabakhanukayo. Amakhosikazi ethu agcwala icawu zemshado, agcwala icawu zemkhehlo, adala isono phezulu kwabakhanukayo. Kusho inkosi babamkhulu uNkulunkulu welibakhe. Usho njalo kumfundisi uMagwaza uthi hawu besuke ezibindlela sebevalelisana kuDisemba. Uthi Magwaza hamba sesiyobonana ngoJanuary. Uthi Magwaza ncebe yenkosi uNkulunkulu mayivumile. Uthi hawu Magwaza usho muphi uNkulunkulu? Ngani sengivumile nje. Inkosi ukuthi senikuzwile. Lokuqile umfana omncane igama ngoayanda isibongo kanzimande emazweni asemgaba bayibonga Nkosi. Sikhonze izinhle enkosini sihlangane ngendaba enkulu yalo shembe owunyazi lwezulu ayibonga Nkosi. Ayikho into esihlanganisile bangcwele. Yasela phatha lo muzi sizoba bazalile igama elilodwa elewunyazi lwezulu ayibonga Nkosi. Ngenye imini sikhonze izinhle enkosini
emazweni akithi asemgababa sihlangana nomama siyinsizwa sihamba ngoba singamanazara sinaleyo nhlanhla leyo ushemba sipha yona umuntu oyinazaretha umbone ehamba ukuthi hayi inazaretha leli umuntu oyinazaretha inkonzo ngashemba uyishumayele ehamba ibonkosi nanokukhuluma umuntu oyinazomuza emlonyeni ukuthi inazaretha lela akafuniseli uthi lo mama ingane zami ngiyabona namanazaretha sithi yebo mama khona umthandazo sasiwenza siyinsizwa sihamba imizi nemizi sihambe sithandaza nobaba abadala kuleli bandla ulo mama cha abantwana bami nginenkinga kulo muzi engihlezi kona kunodade wethu othanda kufika osanda kushada uthi sekuphele inyanga eshadile waseshawa istroke uthi ayikho indawo sebengasehambile befuna usizo akakwazi kwenza lutho uhleli uyinto ethuli nje uyasukunyiswa iswe kogezwa buyisa beko phansi akakwazi kuzenzela lutho umuntu mayisenenkinga uyahamba hambe bese ushembe bayicebo lokugcina base bekhumbula ukuthi ukhona ushemba ibonkosi base izingane zami ngiye ngizwe ukuthi nami nihambe nithandaza emzini yabantu nisiza abantu ngalo shembe wenu ekade nihambe ngangisiza Zithithiza kokuphi kwakho mama wayesiyakhomba wayesasithi ngesonto ntambama sizofika sizokwenza inkonzo kolala nathi ngo6 sesihamba siyabamba umshumayeli ucele wasemsimbazi kanti mesifika kuyena baba sekunodaba olunje kanje wasethi umshumayeli ngomthandazo weingane uJehova wasilalela wathambani ingane zami nihambise umthandazo sathi cha umshumayeli bese ucela ingilosi yakho ukuba ihambe nathi ayibonkosi amen sesihamba singabantwana bokukholwa libandla sesiyafika esangweni siyaguqa sasinkosi yethu simakade simphambi kwakho siyacela wena ube khona kanye nathi wayesekhuluma umunye umama esasihlangana naye ngephuma kulomuzi uthi ha sebebiza amanazaretha uthi sokwesport uzosinda yini khona abantu awunabe besondela eduze kwakho usosizini hayi ngoba bezokududuza kepha bazokubuza uthi uphi uNkulunkulu wakho akusibona abantu abasondela kuwe uma usosizini bazothi hayi bazokuphalisa kepha bazokuhleka bathi hawu besekuphi uNkulunkulu wakhe sesiyangena kanti kosethu simakade sasangena endlini wayesiyalethwa lo mama bembambile bemkhagile ngapha nangapha base bembeka lapha ngasemnyango yayisiyasha inkonzo kalala nathi sayifunda wayifunda ofundayo sasesiyangena wayesesukuma lo umama lo muzi osethi hayi ayikho indawo sengasayihambile asikho isangoma esingaze sifike la ekhaya sithi kunezilwane la igcekeni akukho ngekho ingakho mama wale ekhaya eshawe stroke umshumayeli usinika amanzi abusisiwe wathi menifika nithatha amanzi niwafaka namanzi akhona egcini bese niphela nicela ushemba ngene nani awu sase siyahlabelela sathi moya wakho mawuze Nkosi ubaphilisa abantu bakho usho njalo umfundisi umkhize waseZiyoni lapha emazweni asemgababa uthi umfundisi sambisa umthandazo umfundisi esegula kakhulu esengasakwazi nokuhamba sasihambisa umthandazo kaShembe ngoba lo Shembe simkhonza ikhona nje akakhethi umuntu wonke umuntu kuShembe uvumelekile ayibonkosi awushemba kena amanazaretha kuphela kepha ushemba abantu bonke abakhona emhlabeni ayibonkosi sesiyangena kuba lo mfundisi silethe umthandazo kalala nathi sesiyafika siyathandaza sizingane ngaleli bandla sambiza lo Shembe bengabuhle uma sonke silapha ikhona into enkosini ithemba esinalo lilodwa elonyazi lwezulu kuphela ibonkosi manga amawube wodwa umoya uvunguza la lapha ethempelini umoya wonyaza ibonkosi sesimemeza lolunyazi sesiyaphuma sihamba uthi lo mfundisi ngakusasa Kseni uma ngihlangana naye ngiyesikoleni uthi lo mfundisi cha fana kanzimande nabafana uhamba nabo nihamba noNkulunkulu amen
ngithini mfundisi uthi niyabona ingathi ngena endlini nilethe umthandazo nihlabelela uthi bekukhona indoda ebenihamba nayo ebefaka isigqoko esimnyama nomjivo omhlophe onokholo omude ofika emadlebeni uthi yayisangena le ndoda yayisime emsamo hayi bangcwele osaphika unyazi luNkulunkulu nenkinga haya winuka amakhwapha uyibheke uthi nyathandaza le ndoda yasezulwini imile lapha emsamu eduze wami uthi yayisiyasuka le ndoda uma niqeda ukuthandaza yayisihamba iya ngamunye wenu ihamba ehlisa isibusiso ngamunye wenu ithi Inkosi ikubusise ingakho ikhona into enkosini umethe umshumayele tempelini akuyothandaza endaweni ethize ungayidonsi nyawo ngoba usazi isibusiso sakho singakuphi sangena kulomuzi sesiyambiza lo shembe sathela kulomuzi salibiza lolunyazi lwezulu abadala basebeya kumama bafike benza okwenziwayo kumama bamthandazela sithi umoya wakho mawuze Inkosi mabaphila abantu bakho sesiyaphuma sihamba kwawumsombuluko kwawulesibili kwawulesithathu kuthi ngolesine ufona insizwa ezalwa yilo mama uthi hawu wena mfana lo uNkulunkulu lihamba naye kanti unjani ngithini uthi ngithambe ngivuka ngiyesikoleni namhlanje ngivuka umama kuyena ophethe umshanelo eshanele egcekeni amen besiyobonga abantu ngesibonge wena nyazi lwezulu sathi mesikhula leli bandla abazali bethu basitshengisa ukuthi nangu ushemba ibonkosi awufana ukuthi noma kunjani noma nganzima kanjani khona into ngosini kepha sihlalo onyazini lwezulu ayibonkosi asingasuka onyazini uthenga onyaka odlule indaba yokugcina uthenga onyaka odlule odlule kulanya lo odlule udlule umama wami emhlabeni base beyafika abantu umama wadlule emhlabeni ngokuthi agwazwe kwangena umuntu nje endlini umama ehlelele wayesiyamgwaza wayeseqeda ngayo base bayakhuluma abantu bathi umfana kanzimande ehlale ehamba noma wakhe etempelini bethandaza mhla namalanga bebangumsindo bethi isontweni ubesekuphi ushambe wakhe khona isikhathi somzima lapho kufanele uhlale khona kushambe uthi shambe noma kanjani lapho uNkulunkulu bakho uyohleza uNkulunkulu kimi ibonkosi angabe ushamba uNkulunkulu kone bomnandini kuphela nasemdzimeni ushamba ngabe uNkulunkulu kuwe kodwa nabenkosi asithobe leli bandla lithobekile njengomnikazi walo Inkosi sibusise nikuzwile ngiyayikhetha Inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha amen ayiphole iyashisa bazi Johan 1:15 Johan bapunyuza Away.
inkosazana esasihamba nayo kuloku kuhamba kwasezulwini yayivume le ngoma kube mnandi enhlizweni yami isho igida bese ivuma le ngoma bese kuba mnandi ithi besinda ngokuphephisa abahambe engozini yayikhumbula lenkosazana yayithanda le ngoma Ade kwahamba isikhathi asinyawo zayo aseziyahlela endaweni kaShembe yahlela kancane yaze yaphuma ngaphandle la ungeningi ayikhipha noma wakwenza ukuthi iphume enkonzweni kade yasuke yathanda izinto Ngelinye ilanga ithi inkosi unyazi lwezulu mayisibizi siyala singabafana bakwaMpukunyoni ithi bafana bami ithi ngiyaniyala ithi lapha ekhaya ithi ningayithandi izinto Ningalithandi ithi verse ithi namhlanje phakathi kwalomuzi emanzimeleni ithi singathandi izwe nezinto ezisezweni ithi verse namhlanje wonke umuntu ekhona izinto ezisezweni akaphume kuzo uma umuntu ethanda izwe ithi lencwadi uma lapha phakathi kwalomuzi kukhona umuntu othanda izwe uthando lukaThixo alukho kuye ivale baba Ngelinye ilanga sikhonza izinto enkosini sizofuna uShembe angazi noma uShembe sizomthola yini bale basuka indoda yakwaNdlovu ezweni lasemdletsheni indoda yasiyahamba yayinenkinga inkinga yayo yayizele umntwana ingalo yemntwana uhlangene konke nomzimba wakhe yasele indoda ithi no ake ngihambe ngifuna uShembe ngoba sengihlulekile ngisho ebandlele bengikhonza kulo bahlulekile Yayisithake ngifuna uShembe banazo nathi sizofuna uShembe namhlanje akabonga uThixo kodwa ngazi noma sizomthola yini Le ndoda yayicela umalume wayo yathi malume ngiyacela ukuthi ungiphekezele ngihambe ngiyobika inkinga yami kuShembe ngizwile bethi ungapha ezintabeni zasogengele ngapha bamkhomba kwaBhekuzulu mhlawumbe ukhona uShembe engangisiza kule nkinga engibhekene nayo Awu nawe sebo sami yakhe inkingeni kuShembe Yengahambi yodwa yakhumbula uthi kubalekile uthi mawuhamba uhambe nomuntu omdala ingakho insizwa zakaMpukunyoni namhlanje emanzimeleni zikhumbulile ukuthi bekubalekile ukuthi sihambe nomvangeli udube abe khona phakathi kwethu ngoba ukuhamba wedwa mawumntwana kuyingozi kubalekile umuntu omdala Yase malume mshana kulungile ngizohamba nawe kodwa mangihamba nawe mshana ngiyezwa uthi uma ufika kuShembe ufika uguqe lalela ke mshana mina ngimguqele omunye umuntu Wathi ayilungile malume ngoba ngihluphekile asihambeni siye kuye uShembe ngiyofika silibike lolu daba noma ngabe isimo sinjani uthi bahamba namba bewulincemane namba bewulijiji bephikelele kwaBhekuzulu bathi mabefika kwaBhekuzulu bayifika inkosi ilanga lamalanga bayifika imili inkosi engcwele uthi ngathi mangifika uthi ngifika ngize ngodaba lomntwana wami uthi ngase ngiyaguqa uthi ngathi mangiguqa uthi kanti umalume uyena soguqa ekuqala uthi mshana nansi inkosi Kade ethi ngeke mina ngiguqela umuntu awuShembe unjalo uyagoba mashini Wathi ma isondela uthi ngaqala uthi ngabuka phambi kwami uthi uShembe uthi wase eveza iTV lapha phambi kwami uthi ngayiveza uthi ngayibona ngisemncane uthi ngiganga ngithatha inkukhu zomakhelwane uthi ngiyinquma uShembe unjalo ikhonza izinto enkosini uyavezelana nami na usazosivezela ngelinye ilanga Lokho kwenza wedwa ebemnyameni ungabona umuntu ngelinye ilanga uShembe uzokuvezela Uthi wayesefika uthi wayesethi nizengane uthi ngase ngibika indaba yami ngathi inkosi yamakhosi ngize lo mntwana engimzele ingalo yakhe ihlangene nomzimba wakhe ngakho inkosi yamakhosi ngize kuwe wayesekhipha izwi bantu labasezulwini namhlanje sifuna uShembe kodwa sifuna izwi lakhe ibonge inkosi thatha iKoronika zesibili 19:3 Namhlanje sizofuna uShembe kodwa sifuna izwi lakhe wayesekhipha izwi lakhe wathi inkosi ibusise umntwana wakho uzosinda yahamba lensizwa kaNdlovu yahambisa inethemba lokuthi ngempela umntwana wami uzosinda namhlanje silapha sinethemba lokuShembe ayikho enye into esiqhoshe ngayo akabonga uThixo kodwa mawufuna uShembe ngenzeka ungamtholi ngoba uShembe akahlali isho njalo ingoma ithi lo muzi siyakuwo ithi kuhlala ingcwele ithi kuphela ithi angeni kwanasono sinye kuyenzeka mawufuna uShembe kanti unenzondo yokuthatha kanti unenzondo yokuhleba ngeke umthole
ushembe abushembe kathola kanjalo mawufuna ushembe susa amahlathi isihlobo sami thinta Kodwa zikhona izinto ezilungileyo. Lensizwa yakwaNdlovu kuzo zonke izinto yayizama Nkosi yami ezintweni zonke nawe sihlobo sami zama Ezitholwa kuwe. ethi khona into eyodwa eyenzwa lensizwa yakwaNdlovu yini baba Ngokuba wawasusa amahlathi ezweni. nawe sihlobo susa amahlathi sosemzondo ube yiNazaretha kunamaNazaretha nje ahlebayo ahlala usuku nosuku abe nezindaba ezintsha njalo udlula ilanga udlula isonezwe azonke indaba iqalalela kodwa yiNazaretha kunamanye amaNazaretha anenzondo ongayazi ukuthi isukaphi umuntu eyiNazaretha ethi umuntu angimphiwe athi ngiyampretenda usho lo muntu uyakholwa ugqoke kube emhlophe kodwa indaba yothando uyayikho Wayilungisa nenhliziyo yakho ukumfuna uThixo. unomuntu othola ukuthi uyamfuna ushembe kanti ngeke amthole uzomthola kanjani ushembe masisazondana ngoba ngishidakwa impela ziyathandana kodwa ihlangene ngento eyodwa zihlangene ngotshwala kodwa zeqonda ukuthi ukuze iphuze utshwala kufanele iqale ithandane zona zodwa laphana insizwa ithatha ukhamba iphuze idlulisele kwenye nomunye aphuze nomunye adlulisele komunye laba bantu ababheka umlomo womunye ababheka omunye ukuthi endlini yakhe kunjani ababheka ukuthi ugqoka into enjani ababheka ukuthi uhamba ngemoto enjani ababheka ukuthi usele ubani kodwa laba bantu bayathandana bathanda utshwala kodwa mina nawe sithanda ushembe kodwa kuze kube manje kasithandana yase lensizwa yakwaNdlovu yahamba yabuyela ekhaya ladlula usuku lokuqala ladlula usuku lwesibili ladlula usuku lwesithathu emva kosuku lwesithathu ngezwi phela esilande lapha namhlanje wayibona ingalo yalensizwa yakwaNdlovu isisuka njengokusho kwezenkosi yasekuphakamela kabonga uThixo uthi ngase ngiyithatha lensizwa uthi ngase ngithi manje sengiyakulaba abantu laba ebengikhonza kubo sengiyavalelisa sengiyakwenza inkonzo yamahlukanandlela sengiyakhona manje ngiyabakhombisa ukuthi ushembe ubani uthi ngahamba la insizwa yami uthi ngathi mangifika uthi ngase ngifika endlini yesonto phakathi uthi ngase ngifika insizwa uthi ngase ngibabuza ngathi umuntu udala kangaki thathu 11 u5 uMateyu ubathi kanye uthi ngaphinda ngababuza ngathi umuntu usalwa kangaki baphinde basho bathi kanye wathi namhlanje ngithola umuntu angisizile umntana wami womdala kabili akabonga uThixo wasethi nansi insizwa yami uthi bayivula uthi bathi mabevula bamthola phakathi umdungiseni wakwaNdlovu uyaphila ingalo yakhe ebihlangene lapha esekhumukile manje esikhulekile ngezwi lenkosi yasekuphakameni hayi khona umdungiseni wakwaNdlovu ngikhuluma le ndaba yayixoxa yiphehla eluyise elalumshumeli wakithi ezazi njalo isabatha ngesabatha lalixoxa le ndaba kabonga uThixo thinta indaba omunye abamba u12 u13 umshumeli uphi umkhapheni wasebathenjini Ukuthi izimpumputhe ziyabona. uyabona bantwana basezulwini mase sifika kushembe kakukho okungenzeki Izinyonga ziyahamba. uphi umkhapheni no12 13 umshumeli Amapherero ayahlanzwa. Izithulu ziyezwa. uphethe u12 13 umshumayeli Abafileyo bavuka. ithi le ncwadi phambi kukaShembe abafileyo bavuka 12 13 umshumayeli mphuthumeni ngelinye ilanga nanti inkosi idlula isuke elinda inkosi inyanga yezulu ithi ngikhamba ngidlula elinda ithi ngithe ngiphikelele emdletsheni ithi ngithe endleleni ithi ngibona abantu ithi laba bantu bebephuza ingqwele ithi bonke beyibhukuza phansi uthi ngajabula uthi ngithama ngisajabula uthi ngaphinde ngakhumbula kancane mshumayeli 12 13 ngicela niphuthume bafethu sengibambe le ncwadi Asizwe kuphela kwendaba. ithi inkosi ibambe kanjalo umthembu ithi inkosi yamaNazaretha ithi ngithe uma sebejabula abantu ithi ngakhumbula umkhokheli wami wasekhangelani ithi wayenjalo naye ithi kwakuthi maqhamuka imoto yami jabule ezegingike phansi ithi ngamangala ithi masekuthiwa kasekho ithi namhlanje ithi sengiyabona ukuthi ukuthanda ushembe akukhona ukumemeza njengale ndoda esuka imemeze Kseni ithi ngiyakuthanda baba kodwa ukuthanda ushembe imisebenzi yakho oyenzayo yiyo ekhombisa ukuthi ngempela uyamthanda ushembe phela kwendaba khuluma Asizwe kuphela kwendaba yonke. ithi le ncwadi ithi namhlanje phakathi kwalomuzi emanzimeleni ithi ake sizwe kuphela kwendaba yonke Besabe uThixo. ake namhlanje ungasabi umuntu namhlanje sabe uThixo Uzigcine izimemezelo zakho. nantsoko into ukhiye ukugcina imemezelo kaShembe namhlanje silapha
Inkonzo lekashembe ibonge Inkosi. Lokhu kuyikho konke kumuntu. Ithi lencwadi, ithi lokhu kuyikho konke umuntu ivale emthembu umfana kaMlungwana Inkosi kusisene kuswini. Yalithanda. Guguliswa leloli Elisayo Yakulu lwangi ngiyayikhetha Inkosi enkulu yasePhameni ngiyasibezulu amen. Okhulumayo uXolani lo kaNdlovu eintabeni zasemangangeni ePhayindane amen. Ngicela uthathe ithuba ngibingelele izihlalo esikhulu sasezulwini nezihlalo zonke ezikhona ihamete engcwele kaJehova amen. Sikhonze ezinhle asizibongeleni ngoba lapha sangabheka imvula ukuthi njani. Kuthi uthi silapha siyaqonda ukuthi sigqoke ingubo yabanqobi yonqobi ithuna. Fune sizibongele ngaloko ngokuqonda ukuthi usebenzela ithuna. Sizozihlela sizozivuma ngalo isabatha umthetheleli wezone. Bangcwele Nkosini ngenye imini ngizama ukuphakamisa igama likaShembe ukuthi elasezulwini abantu bedidekile ngoba uthi uShembe washo acima umuntu kwavutha amalangabe akusiyi umuntu bangcwele. Ngizokhumbula ngenye imini khona lapha kaNdengezi kubuyiswa ubaba wakhona. Sesiyathathwa ke umshumayeli wagcizelele ethempelini ukuthi ke ngicela ukuthi kusasa labantwana laba abancane nifike nabo ngoba ngizobasebenzisa Inkonzo lapho izoqala khona inkonzo enkulu ilapha yana emathuneni lapho ezibakhulu khona. Kunendaba eyenzeka khona bangcwele sabe siyenziwe inkonzo yakho emathuneni kubuyiswa lo baba mase kuchelwa ngamanzi abusiswa lapha emathuneni kwase ke kuthinteka nelinye ithuna elalu next door elangabonakali. Indaba eyenzeka kwathi leli thuna leli nalo elathinteka wasefika kubanikazi abakubukala kwa sengasports fongo sakuRamuzi base befika khona wasethi ngiyabonga ezobonga bangcwele ukuthi ngenkathi kuzobusiswa wena lapha yana kufika amaNazaretha nami ngenxa ukuthi ngabe sengithinteka nami lamanzi lawa andwele kaShembe ngahamba ngcolile kepha ngokufika ukuthi kwenza inkonzo yakho wenzele umndeni wakho ukuthi ukukhumbule nami ngabe sengiba naleyo nhlahla enjalo nami ngase ngiyahlambululeka ngase ke nami ke ngiyohlangana nabakithi manje sothubani lo
azange sifone nje azange ngifone ubuhleli kodwa alalela ke manje shembe kusemakhosi sesiyahamba ke sesiya ke manje ngokusithula la asifanibani owenzile umsebenzi wakho okhunjulwayo cha okukhomba kona ukuthi silandele uNkulunkulu ophilayo manje ke ngingajabula ukuthi silapha nje bengayimbethi kwemhlophe bathi bamkhetha ushebe masiphuma lapha amen ngoba phela lo amela Jesu Kristu awukhona kusayiwo awuguqukile kusayiwo bangcwele sikhonze ezinhle angizothatha ngizwile ukuthi isikhathi kuFresh sincane kodwa bengifuna ukuphamisa lokho ukuthi lo ovusa abaleleyo ungubani uma yazi uNkulunkulu ngicela nje bangcwele ukuthi ke ngingasidli isikhathi ngiyathanda ukuthi makuthiwe nje masibaningi bese ke nami ngithi nje gozelo inkosi ubuseni kuzwile entando yakho mayenziwe lapha emhlabeni uyakungibambela incwadi ekaJohane wesibili uyakuyiqala evesini lokuqala ayome evesini leshumi namadodana kaSebedewu maNazaretha sebedobile ubusuku bonke abayashokha le sebedobile maNazaretha ubusuku bonke abaze babamba useyafika uKristu ekuseni uthi qhubelani imkhumbi ngasekuthuleni kolwandle ebese nidedela amanetha niwadedele phansi nibambe inhlanzeni uyaphendula uSimoni uthi mfundisi sesidoba usuku bonke asaze sabamba kodwa ngezwi lakho sizawathethela amanethi basebewathethela amanethi maNazaretha basebebamba inhlanzi eziningi sizela ngezwi likaShembe yedwa hleze esihlalweni unyazi esizolalela emanzibeleni ukuthi thini kuthina baba uJohane lo okeduze kuka Luka baba hayi lo kwabancane lo okeduze kuka Luka maNazaretha sikhuluma ngale ncwadi noma ungasayifundanga baba ngoba isikhathi sincane ikhuluma ngomshado owawukhona eGhana eGalile izihlobo zami ezinhle enkosini kwasephela iwayini lithe maliphelile leli wayini uyasuka uMaria uya kuJesu uthi mntodana seliphele
seliphelile iwayini uthi uJesu ungena ngapi kokwami mame usethi ababuyisa imphongolo base beyibuyisa imphongolo base beyibeka lana wathi abagcwalisa amanzi ayethe esegcwele amanzi base uKristu wayesebeka isandla phezulu kwale mphongolo yayisiyaphenduka lamanzi abekade kule mphongolo ayeseba iwayini elimnandi maNazaretha angikho kuleyo ndaba ngike entabeni yami nawe ukuthi njengasila siphuma khona entabeni iKenani kodwa imphongolo yethu iempty kungenzeka ukuthi wena ufuna umsebenzi awutholi owakho umphongolo loyo oempty kodwa ngelinye ilanga maNazaretha ezweni lakithi uthi abantu akaduma ezweni lasePortchestin sihlobo zami ezinhle enkosini emampondweni ngokuzalwa lapho engizalwa khona ngelinye ilanga maNazaretha kwakwenzeka isimanga emzini wakaMathonsi lo mama uyiNazaretha indoda yakhe yayisingenwa yiloko kuyengena amadoda kwamadoda ayangenwe yilento ekuyangene indoda ivela ingayibona indlela ekhaya ibona indlela kwenye indawo ayaze yabuya lendoda ekhaya uyasuka lo mama uye tempeleni uyobika kumshumayeli uthi mshumayeli sesinesikhathi ubaba walapha ekhaya engasabuyi ekhaya ngizocela umthandazo maNazaretha zafika into zabantu zafika zadwalika ke emzini wakaMathonsi sase siyavungama zabababaza iyasukuma insizwa ithi ngegama likaShembe inyanga yezulu kwakuyisikhathi enkosi inyanga yezulu ngaleso sikhathi maNazaretha ithi ngesigama lenkosi inyanga yezulu uShembe sihamba naye makuukuthi sihamba nomuntu lendoda ngeke iphinde ibuye kulomuzi wayo kodwa mesihamba noNkulunkulu lendoda ngolwesihlanu iyovuka la iye emsebenzini kwakuyisonto ekuseni maNazaretha zigcwele indlu zabantu indlu zelasezulu hayi maNazaretha kwaba umsombuluko asiwona maNazaretha asiwa maNazaretha kithi sasamaroma uBroma kugcwele ezweni lakithi lenkosikazi eyiNazaretha nomunye umuzi ingemningi imithi maNazaretha maNazaretha sasisoke sibone inganekwane ke namhlanje laba abantu abakhonza umuntu sisoke sibone kwakuyisonto ekuseni sahamba zabuyele emumva kwaba umsombuluko kwaba uLwesibili kwaba uLwesithathu uthenga uLwesine kwaba o7 ekusuku yaqhamuka phezulu imoto maNazaretha yalendoda yakaMathonsi igcwele yonke impahla yayo yabuya yezekhaya njengamaNazaretha shilo amen sasidoba ubusuku bonke asange sabamba shonjalo Simon ephendula uKristu kodwa uthi ngezwi lakho sizowathethela amanetha maNazaretha uthe ngelinye ilanga kulo muzi wakaMathonsi seliqakile usizi iyasuka lenkosikazi iya kungalozinde usikhwama senyanga sibutha nofezela siyosefa phambili ungalozinde kayilingane zabasemhlabeni bathe bayilula zafinyelela ePeter Marisburg emgungudo fondo ngasibovu hayi sayibona inyanga yezulu maNazaretha amen mayifika lo mama mayifika ngalozinde ufika uphethe ingane yakhe lengane yakhe inegama elifana nelenyanga yezulu ngeke ngize ngilishwe lazi wayese efike ibamba lengane ekhuluma ebikusizi lakhe inyanga yezulu ayaze yamnaka lo mama yayisidlalisa ikhandala isandla sayo phezulu kwekhandala lengane uyasazi sasandla esasifaka amaringa u4 iminwe yo4 ayesimesithi kanje ebese siya uyabanyiza kushaya inyazi yasidalisa leso sandla into yasezulwini maNazaretha phezulu kwalengane ithe isuka lapho yathi inkosi kubusise uyajika lo mama akaseze esontweni akumebantwe usizi ayibambe lengane athi mntanami wena uShembe wadlalisa isandla sakhe phezulu kwekhanda lakho naku ngibawuntwe usizi kada lolu usizi bese liyaphela lolu usizi ngokumethemba uNkulunkulu isamba naye amen hayi maNazaretha ingcwele eyofakazi kodwa ubuhle bomhlophe mabuhlale nathi emanzibeleni akhulu unyazi lezulu ayibonga inkosi ngiyazivuma
ngilikhetha unyazi lwezulu. Hayi singadlasana nje. Mhluma limemeze kahle insizwa. Manazaretha amahle emsebenzini lapho engisebenza khona. Wakulele enye inkosikazi engangithembe kakhulu iNazaretha. Futhi iyengakithi. Eyashada ngenansuku ebuhlaza yagana yenza konke yakwaphelela. Kwaba kuhle. Wase kuba khona isikhathi la abengezokuzwana khona nomkhwenyana wayo. Sebenengane iyinye kuyomfana. Yasikhuluma nabangani baye abathizeni ukuthi ngoba kushuthi uyahluleka ukukondla. Kodwa beyikhipha imali kodwa ethi ayimgculisi incane kakhulu imali yokudla. Base bethi asambe siyeThekwini. Ngoba vele eThekwini ayikho into engenziwa lapha uzokhona ukudayisa. Yadayiswa eThekwini. Ngike idayiswa ngisho ngayide PlayStation of Tadayiso. Kuningi bafowethu. Ngusithola imali ayibona Nkosi kudliwe ekhaya. Yasihamba nenkosikazi, yasihamba namankosikazi yasihamba yafika edayisa eThekwini. Yasi ikhohlwa ukuthi yasuka le izodayisa. Ukuthi idayisela umzini wayo ukuthi akudliwe ngoba imali ekhishwa umkhonyana encane. Manazaretha amasha engcwele yafika libamba ivangeli likaShembe kodwa ekhaya kwasekuxega. Masekuxega ekhaya kwasekhamba izinsuku igida yenza konke nami ngiyithembile ngize ngiqhenye ngayo. Wasekufika isikhathi Manazaretha yayisigula. Yasilala esibhedlela yalala entry B. Mase kuthi ngoba phela ngiyezwa kuthiwa ulela ke ngihambe nami ngiyobheka. Ngikhuluma kaShembe Manazaretha. Nathi besilala esibhedlela la entry B ewodini elele kulona. Ngayifica ikhuluma ilimi engangazizwa ukuthi ithini. Ngase ngibuza ukuthi ngoba ngiyabaza abantu abasebenza khona ngibuza ukuthi uthini manje wathi uhlale ekhuluma nje la ethi yena ufuna ukuthi aphekele ingane zakhe ufuna nokuphekela umkhonyana wakhe ngithi nawelele lapha kwathiwa kanti kuzofika omunye wasemndenini wakhona wasethi hayi khuleka bhuti sesimbikile enkosini uthingo lamakhosazana lutho uthingo lamakhosazana uthini base besho lokhu ade ngikusho isithi inkosi hayi mkhiphene esibhedlela akahambe ekhaya afika aphekele umkhwenyana wakhe wasuka ekhaya kubo enikwa izalukazi kulo muzi ukuthi nanga umuntu abamthanda ukuthi azovusa lo muzi yena wasefika usefika manje usehamba uyohlala kwenye indawo yosebenza umsebenzi angifundele incwadi mfowethu angizikuyibiza 7:10 yeah baba abaseKorinti yebo baba uthume besikhasikho abaganelo ngiyabayanga ithi ke lencwadi abagana kodwa laba bangangami ke mina mfowethu ngangiyala abantu abadala zona labangangami ngoba phela sekuganwa thina manje yebo baba kepha akusimina lokhulumayo kuyinkosi amazwe enkosi ngithi ngithi ke inkosikazi lencane engangeganwa yimi kangemuke ndodeni ithi ke kangemuke ndodeni inkosi kubusise emkhwanazi ithi lencwadi emkhwana akangemuke ndodeni yakhe mayise esebelethe ukukhuluma kule nkosikazi yasele lenkosikazi yasiyashona engakayi kophekela lokho kwakushiwo ukuthi akahamba ekhaya afika aphekela umkhonyana wakhe. Ngiyabanele leyo ngubo yalomshado eyabaphunyunga abaningi. Manazaretha amasha engcwele nabafana bebuya esikoleni begqoka grey bayidlanzanyana nje babuya esikoleni kanti khona lana kubo lapha ukhona ukuzovele nje uqatha isibhamu akuqhamude emaphoyisa. Lona oyinazaretha akazana lesi sibhamu base bebaleka bemshiya ngoba yena kanalwazi ukuthi labahamba naye uphethe isibhamu. Phambi sebembamba basebemfaka phakathi basebemfaka lapha yana ejele mabemfaka ejele sekashiya ukuthuzwa hambo ibingelana nini inkantolo mase yobingelela mase besethwa hayi akase ubika enkosini ukuthi umfana oneminyaka nje la ko12 uyobingelela inkantolo mayibingelela mayezwe inkosi mayefika enkosini bese buza ukuthi inkosi hawu umfana uncane akabe phethe isibhamu kuthiwa kwaba bengenaso kodwa pho uboshiwe kwathiwa abayebo sekuyinkosi unyazwe izulu mayise isithi inkosi yini yakenziwa konje lo imama walomfana ekhaya yini okwayenza
yayisikuphatha kabi umkhonyana wakhe wasethi hawu baba wangibopha wathi mina ngondli awakubopha wathi awondli wona wondli baba ngiyamnika imali kodwa akagculiseki yona wasengibopha wasethi ingane zeni sazoboshwa zonke ngoba ijele owayekubopha owayekufake kulona akaza kukhiphe kulona manje kodwa inkosikazi yathi lisulile icala kodwa uthi bafuna kugeza ijele sekubophe kulo Mangaba nathi amahla ingcole sengihlala phansi isikhathi sisincane kakhulu kodwa indaba kaShembe imnandi mangifika ngomhla ka27 lapha eGibisila ngiguqe phambi kwenyazi lwezulu ngihamba nenyintobazane ewudokotela eneminyaka u15 ingayitholi ipost engaphezulu kwayo ithi seapply ngayo yonke indlela kodwa umsebenzi ukuthi ngithole ongaphezulu angikutholi seliyabuza unyazi luthi wena ufuna kwenzakaleni uthi baba nje ngicela ngiphele umsebenzi ayelo Nazareth ithi kodwa ngizosuma ngikukhonze uma ngafike ube sunginika lo msebenzi ngoba ngiyezwa bekhuleka kaShembe kodwa le ndaba Shembe ngizwa kahle mina kodwa ngiyacela ukunginike lo msebenzi mhla 27 April mhla kuphuma ipost ukuphuma umuntu ipost engekho iphuma ipost mayiphuma ipost kuthi ngomhla kaJune iphuma ipost eKosatbet iapply intombazane ngomhla ka1 February kuzana September yayiqala ipost entsha umsebenzi kaShembe lo Nazareth Inkosi kusinikuzwile Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha amen lo khuluma igama lakhe umfoka Sijumba Jumba Ngake kwenzeke kwenye indawo kwake kwenzeka kwenye indawo ukuthi inkomo zihambe njalo ziyodipha kodwa kutholakala ukuthi zinamakhizane awapheli zibolile zidiphe inkomo ngolesibili zidiphe ngolwesine lutho amakhizane awapheli ziyabola inkomo kwahamba kwase kwenziwa lento okuthiwa root cause analysis wabhe uthi indaba inkomo zethu zibe namakhizane kodwa ziyadipha ngolwesibili nangolwesine na wasekuyocheck ukuthi ubani lo ofaka umuthi lapha ediphe watholakala ukuthi lo muntu ofaka umuthi ediphini ufaka umuthi omncane umuthi weak manje inkomo ziyadipha njalo kodwa manje akusiza ukudipha kwazo umuthi strong ile namhlanje la ayiseyikhulumela insizwa strong umuthi impela eyophuma inamakhizane namhlanje yobe ehlule eyophuma ibolile yobe ehlule sengathi asingafani nabafana kwakhona abafana babili uHofini noFinias babezalwa uEli bezalwa umpriest omkhulu angisho wena babezalwa umpriest labafana umgcotsho omkhulu ngicela ungifundele incwadi kaSamuel wokuqala uyiqale kuverse chapter 1 ufunda u3 usheshise mfowethu
labafana kwakwabafana abahle kakhulu babefana nathi nabo babe ngamaNazaretha njengathi futhi nabo labafana baka Eli babegida njengathi futhi nabo babehlezi bekhona ngoJuly behlezi bekhona ngobezalwa ngisho na umjidotshwa ifunde 3 verse 1 umntwana uSamuel no 1 verse 3 Samuel oqala 1 verse 3 Kwakukhona umuntu waseRamathasifini hamba nayo umkhwana zomkhulu entabeni Ephraim yeah igama lakhe kwakungu Elkan hamba nayo indodana kaJerohamu hamba nayo indodana kaElihu indodana kaTohi kaZufi kaEphraim wena abafazi ababili igama lomunye umfazi kuwana elomunye kuLikapeni uPenina wayinabantwana wena engenabantwana ikude kakhulu vele uyifunde kuNumber 2 chapter 2 verse 12 labafana laba babezalo uEli babefana nathi befaka iMnazaretha amadodana kaEli ayengabantu ababi ngoba babengakaze bemazi uThixo babengamazi uJehova hawu kwenzeka kanjani ngiyabonga mkhwanazi umuntu enikele umhlanyelo inceke yompristi ivuna inyama hawu kwenzeka kanjani abafana abahlala ethempelini behlezi bekhona bezalo umqotshwa yonke into enzeka phambi kwabo beze nabo lithi lencwadi bake bagcotshwa nabo bengabapriest anyana kwanabo kodwa ithi lencwadi lena babengamazi uJehova siyalazi nthina unyazi ngenze kube sifaka iMnazaretha emhlophe nje kodwa unyaza silwazi ngenze ukube sihamba njalo sibuye zibona kanjani inkomo idipha oyibuzi ukuthi ibona kanjani iphume ediphini ibona kanjani ibe namakhizane iphume ediphini ngoba siphume eKhenana nje kade ziyodipha kodwa onise namakhizane ekhwapheni owacheck ukuthi awekhona ekhwapheni ibona kanjani iphume ediphini lapha uNkulunkulu mayidala umuntu wambathisa ingubo yenkazimulo mawufunda incwadi kaGenesis ngeke ngisayifunda ngenxa yesikhathi khona abantu ababili ababengamakhaphuli labantu laba babehlala ensimini yaseEdeni la ngifuna ukuya khona ukuthi labantu lithi iBhayibheli babehambaze babengagqokile kodwa bengagqokile nje uAdam wethi mayibuka hayi ungaboni ukuthi akagqokile abone ukuthi konke kuhamba kahle uethi mayibuka nomkakhe uEva athi mayimbuka naye angaboni ukuthi uhamba nqunu uyazi ukuthi kwakwenziwa yini uNkulunkulu wayebambesa ingubo yenkazimulo ingubo engabonwa ngamehlo enyama iyona niyayibambesa ukuthi athi mayibuka ayibone egqokile njengoba nami ngigqokile kanti uhambaze kwenzakalani na wathi mase bemhlubukile uNkulunkulu benza lokhu uNkulunkulu owathi abangakwenzi wemlungwane ongifundele lapho ke 114 isihlabelelo verse 3 wathi mase bemhlubukile uNkulunkulu wase uNkulunkulu eyabaphuca ingubo yenkazimulo emsuzwini nesikhathi ngakhohliseka Nkosi yami ngaze ngawudla umuthi baphela ubuhle bami ngekhathi sebomonile uNkulunkulu wayiphuka abaphuca ingubo yakhe yenkazimulo uthi uAdam eseqala ukuthi uyayibuka hawu nginqunu angigqokile methi ubuka noEva hawu Eva uyayibona yini ukuthi na uhamba nqunu awugqokile into yenza ukuthi ukwazi ukubona izinto la esontweni ukwazi ukubona abantu abanenkinga ukuthi uNkulunkulu sekuphucile ingubo yenkazimulo angithi wena uyakwazi ukubona abantu asebezohlubuka inkinga ikuwe uNkulunkulu sekuphucile ingubo into njengoba usukwazi nje ukubona abantu abaqomile baziwa uwe nabathakathayo baziwa uwe uNkulunkulu sekuphucile ingubo yenkazimulo ingakho usuqala ukwazi ukubona mawuse nengubo yenkazimulo ngeke ukwazi ukubona abantu ukuthi banenkinga bonke abantu kuwe banenkinga ngisho nabaqotshwa banenkinga abafowenu ohlala nabo banenkinga uyayibona ukuthi ingubo yenkazimulo uNkulunkulu sekwephucile uyabona ukuthi manje uNkulunkulu mayidala umuntu sengihlala phansi mina ngiyangifanise yabona leliconsi leli anjani lamanzi meqhamuke ezulwini amhlophe kodwa akawamhlophe ke kuthiwa akhalalesi kodwa ke sizothi amhlophe mayifika emhlabeni abanjani mayishaya phansi emhlabathini afika bemnyama
manje uNkulunkulu mayidala umuntu wayidala umuntu emfaka ingubo yenkazimulo wayidala umuntu ofana naye ongcwele wathi mayifika emhlabeni umuntu waseba udaka kwenzakalani na yabona nje kulamanzi ompompe sewaphuzayo kulamanzi ompompe sewaphuzayo lapha na ke kufakwe amathanki emathankini kuza wonke amanzi angcolile kuhamba namaphempers zonke izinto ezingcolile ongayicabanga ziyalapha emathankini kodwa bese beyenza lento kuthiwa bayipurify bekhiphe lokhu kungcola bese befaka khona igesi bazongxolela abangayifundanga abayelo nomuntu uNkulunkulu emdala engcwele kodwa ngenxa yezono ngenxa yayo yonke into kade funda umfoko emlungwane uthi ngakhohliseka ngaze ngawudla lo muthi bese umuntu uyangcola bese kuhlolani ke uhlukanisa bese amanzi ebaklini ehambe engene endlini zabantu siphuze abashaya ithoye belishaye phinde libuyele khona futhi laphana ethankini mase kubuyele lamanzi swaphuza phela lokho ebuyele emuva uyaphuza la uyachama la abuyele lapha aphinde futhi laphana bewafaka uchlorine abuye seclean uphinde waphuze manje kushembe lo sihamba naye uyichlorine yasezulwini ngoba uthi mayifika esidakweni afika athi athatha ubudakwa abekele usalina Nazareth afike kumthakathi athatha ubuthakathi euchlorine yasezulwini ewunyazi lezulu athi athatha ubuthakathi abeke eceleni usalina Nazareth athathe umuntu othanda amadoda angithanda ukubiza leli gama afike athi ichlorine unyazi lezulu bese ithatha bese kusala umuntu engcwele njengoba silapha nje sifanele ukuba singcwele ibola kanjani pho idipha ibola kanjani iphuma ediphini sengathi ke le chlorine yasezulwini esiyilandelayo singayilandela ngokuyikho uthi omunye umngani wami sengihlala phansi uthi omunye umngani wami wena wengasayibhemi lose kodwa wesebhemi insango kuphela ngoba iluze yayisiweak nobhiya futhi nawo wengasayiphuza ubhiya ngoba uweak wesephuza ugologo kuphela uthi kodwa ngelinye ilanga ela kwamashu wehlala ehostel kwamashu uthi yafika ichlorine yasezulwini uthi nje wahamba onikela kumshumayeli le temple elilanje station lella ezansi uthi wafika wabika wathi mshumeli ngiyakholwa impela ushembe ngiyamthanda kodwa hayi angikwazi ukuhlala ngingabhemi insango futhi sengiphuza isiminofu kuphela uthi wayisonta ntamba amaphuza isiminofu abheme mase kuphuma isabatha shunqise kunuka intuthu ajabe celebrate uthi isabatha sedlule uthi kodwa kwahamba yafika ichlorine yasezulwini uthi wathi umshumayeli mayibika futhi njalo umshumayeli ngiyabhema njalo nentambama ngiyophuza ugoloko uthi wena kusukela namhlanje awusophinda ubhema ugwayi insangu awusophinda ubheme uphuza utshwala kanti sefaka ichlorine yasezulwini kulomuntu uthi safika isikhathi akaphuza ngaso ugoloko wakhe uthengile endlini nensangu wadlula wayithenga kwamashente ebuye sabatheni uthi mayisefika washaya u7 lutho uqaleka wathi mhlambe ngizobhema ngabonani mase ngilala washaya u9 lutho uqaleka wathi mhlambe ngizobona Kseni washaya u6 lutho uqaleka uthi kuze kube namhlanje lo mfana wakwaNcamba amazi ngakithi lapha yana ngasethokozani uAC igama lakhe uthi kuze kube namhlanje angiphindanga ngaqaleka ngoba kwase kungena ichlorine yasezulwini ibole kanjani iphuma ediphini ngiyabonga inkosi kuseni baba yakuthanda Si baba akuthanda phawela
lenkosi kwelihle igama lonyasi amen lokhulumayo wandelwa kaNgubane emazweni asemgaba balibonga igama lenkosi amen unencwadi lapha nganoma incwadi nomhlabelelo yini sithi inkosi ngizwile lesidlebe zethu obaba bethu basitshalile ngokwenza endulo alibonga igama lenkosi amen manje ke babe neshwa abantu noma abantwana abangangathi abangatshelwa ngalutho ubaba babo ngoba thina esitsheliwe sisikhuluma base baba nokukhuluma ukuthi lokukhuluma esikukhulumayo akufanele ukuba sikhulume ngeke singakhuluma esakutshelwa ngobaba bethu alibonga igama lenkosi yenye mina ikhuluma umfundisi uNgubane emhlene babamkhulu lapha ekuphakameni uxoxa indaba enkulu uthi bahleli lapha ekuphakameni ngaseyigcawini endlini ezitina ezibovu uthi babehleli lapha nobabamkhulu uthi babexoxa kumnandi kuhlekwa uthi kwase kukhamba isikhathi lapho ubabamkhulu wabesethula khona uthethule babamkhulu kanjalo basebeqhubeka bengasemhlabeni bexoxa uthi basebebona ukuthi ubabamkhulu usethule babe sebayadangala ukuthi kukhona yini mhlasimbe abakushilo ngoba inkosi sithule nabo basebebhekisa amakhanda abo phansi bethule isiyabuza inkosi enkulu yasekuphakameni isithi bantu bami aningibuza ingathi ngoba ngithulile nje ukuthi ngithuleleni sephendula indoda uJandube uthi phela wena baba uhlanye lasezulwini usamphendula inkosi enkulu yasekuphakameni uJandube uthi wena Jandube wathi ufika lapha ekhaya wathi ucela ingane yomfana uthi ngoba ade ngithulile nje ade ngihambile ngiye kumkakhe ekhaya uthi ngifice ingilozi ziphezulu kwakhe uthi bezakhe ingilozi uthi ngisibuze ukuthi oyingilosi leyo ngane niyakha lapha esinyeni samamkhumalo oshadele kaJandube ingane endeni yakha lapho uthi zaze simphendule ingilosi sathi lengane siyakha lapha Nkosi ingane entombazana wabe sethi inkosi enkulu yasekuphakameni wathi uJandube wathi mefika lapha ekhaya wathi ucela ingane yomfana uthi mekwenzeka ishintshele leyo ngane ibe yomfana sabe sezinqaba ingilosi sathi inkosi ngeke sisakwazi ukuthi sishintshe le ngane sesikude kakhulu nalomsebenzi ithi inkosi enkulu yasekuphakameni indla mhlasi kamayekisa usiwawashiya uthi waseyishiya ingilosi uthi kodwa lengane eyozala laphayana yobe kuyingane yomfana ngoba mina Shembe mase ngikhulumile izwi lami libuyele emumva kanye mini uma besixoxela obaba inkosi enkulu yasekuphakameni ingungumahlombe uduma besabe abasemhlabeni nabasezulwini balifezile idika uthi babesixoxela uthi ukukhulunywa inkosi enkulu yasekuphakameni uthi ngekhathi zakudala zasendulo uthi ubaba uthi ithi inkosi enkulu yasekuphakameni kwakunelwana impilo ezayizwana ngendlela eyisimanga uthi kwakuyinkukhu nokhosi wakusho inkosi enkulu yasekuphakameni uma sithi ubaba alibonga igama lenkosi ithi inkosi enkulu yasekuphakameni ngungumahlombe uthi lezilwane zazizwana kakhulu uthi zazomakhelane uthi konke sazikwenza ndawonye uthi ngenye imini yabe ukho
ikhosi seliyahla endlini yalo liza lapha kumakhelwane walo enkukhwini yabe selicela lathi inkukhu ngizothatha uhambo olude ngiyahamba ngizobuya ebusuku ngicela ungigadele ukhiye wendle yami uma abantwana bami sebebuya esikoleni ebezobanika lokhiye mina ngizobe sengebafica khona uma sengibuya lapha engiyakhona ngempela inkukhu iyuthatha ikhiye iyubeke ebese iyahamba entsimini ilime lapha entsimini inkukhu ilime lapha entsimini mase bayafika abantwana bokhozi bathi baba utha ubaba ukhiye wendle yakhe sizofica kuwe bese siyacela usinika ukhiye ngempela inkukhu ingene endlini ibheke ukhiye lutho ukhiye ukuvela ibheke ukhiye base baduba abantwana bokhozi bahambe bayoncika ngesitapha sakubo uma sanceka njalo nenkukhu isabheka ukhiye abantwana benkukhu bakhona bahlele endlini abokhozi basemnyango base kuduma izulu kunethe imvula kuba nomoya ebese siyafinga nzokhozi uma libuya ukhozi lapha elikhona mase lingadlula enkukhwini lendlini yalo uma lifica emzini walo abantwana balo bafile mase lishona enkukhwini ezansi libuza isimakhelwane baba abantwana bami izinkukhu namanje makhelwane ngisabheka ngibheka imini yonke ulutho ukhiye ngithi ukhiye bawulana ngithi ukhiye bawulana ukhiye ngutholi nithi ukhosi ngobudede ngibakho abantwana bami sebedlulile emhlabeni ithi ngakho nakho isivumelano sizosenza mina nawe ithi ngiyohlezi mina ngithatha abantwana bakho ngibabulala ngithatha abantwana bakho uyosuthola ukhiye wami lapho ubeke khona ithi futhi kusungithole mina ngoba mina ngihlala phezulu esitongweni futhi wena ukwazi ungidiza Ileki bahla, ilekihla, ihla, ukhosi, sengiyaqeda bangcwele, ilekihla ukhosi, ilekihla ukhosi. Izinkosi enkulu yasephakameni ngungumahlambe, namanje ngoba inkukhu ihamba, namanje safuna ukhewa ukhosi. Isikodwa kubhlungu kakhulu, ngeke siwuthole ukhewa ukhosi, ngoba lapho ufuna khona ayubekanga khona. Ibisibali iqhaba ey'ntathu ezenziwa lapha ekhaya. Ezaziwe wonke amanazara salibonke igama lenkosi. Ithi lapha ekhaya kuyathandazwa. Uthi ungaqoshi kodwa ngokuthandaza. Uthi wena ngiyathandaza mina. Kungani ngangilungeli? Ngoba uzothi uyathandaza emzini wakho kanti nginamangcola engqanga emzini wakho. Uthi uyathandaza emzini wakho kanti abafana bakho bangenisa amantombazane. Uthi uyathandaza emzini wakho kanti amadodakazi akho angeke aqipitile emzini yabantu. Isinkosilanga isinkosi enkulu yasephakameni asingeni lapho thina boshembe ngoba leyo ndawo singahlambulukile usungaqhoshi ngokuthandaza. Isibali isigaba sesibili sengihlala phansi, isibali isigaba sesibili selapha ekhaya, isilapha ekhaya kuyagidwa. Isungaqhoshi ngokugida lapha ekhaya, ngoba uzothi uyagida lapha ekhaya kanti ugida ingilosi ezingayazi bese ziyaduba ziyahamba. Usibungani ngihlupheka ngaba ngoba ushembe ngiyamgidela. Uthi uzothi uyagida kanti uyagida nje akufanele. Ngoba uhlambulukile. Isigaba sesithathu esabalwe inkosi enkulu yasephakameni isilapha ekhaya kuyanikelwa. Alibonke igama lenkosi. Amen. Isikhathi sihambile sengihlala phansi kusibusisene kuswini. Iminyaka
ezweni lakampukunyoni uma obabomncwango ngelinye ilanga besuka kwamashu beyobikela inkosi inyanga ezulu ukuthi banenkinga mabe hamba ngezitimela laphana inkinga manje babehlula ngeBhayibheli usathi ushembe hayi bayeza noma abafana bami bolifunda belisusa kuGenesis beze belikhiphe kwisambulo ayibonkosi amen ngizoba bazinda ukuthi saba nenhlanhla sabona uNkulunkulu ngamehlo ehamba nabantu kayibonkosi imbhalo 27:16 27:15 imbhalo Mateyu 7:21 ningithinde bafuthi ndaba nesikhathi thinda Mose wakhuluma kuJehova wathi uJehova uthixo moya wonke inyama akamisa umuntu phezu kwebandla uyaphuma phambi kwabo uyongena phambi kwabo abakhipha bangenise ukuze ibandla likaNkulunkulu lingabi njezivo njani engenebelo siyabonga asibabonke abashuthi inkosi ababona umbuso wezulu ungena embusweni wezulu ngephonjani kuphela wenza intanda abasezulwini manje abantu yabonga manje abantu bavele bathi ushembe wedusa abantu ubadusa ngani ushembe abantu Mateyu 6:5 Luka Philip 2:9 lapho ukhulekayo ungabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukhuleka bemi endlini zensonto nasekuhlanganeni kwezindlela ukuba babonwe abantu ngiqinisile ngithi kini banomvuzo wabo kepha wena lapho ukhulekayo ngena endlini yakho uvala umnyango wakho ukhuleka isho sekusithekeni oyihlo obona isithekeni kanjani akuveze oba yingakho ushembe wafana lezihlabelo lithi sumthandazo sefikile kuleyo ndawo wayisethi kubo khulekani ukuba ningangena kulingona senjani wadeda kubo wangathi yibangana lenjani lokusitshe waguqa wakhuleka uJesu njalo nina libonakala ngaphandle Philip 2:9 njalo nina libonakala ngaphandle kubantu nilungile yebo kodwa ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi lokho uThixo wamphakamisa kakhulu wamnika elikhulu kunamagama onke kuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke enzenjani Exodus 3:4 amadolo onke aguqe abasemhlabeni abasezulwini abasomhlaba abasezulwini sivuma isithixo sithi uJesu Kristu inkosi adunyiswe uyise 3:4 Exodus sembonile uJehova sembonile ukuthi uphambili uyobuka uThixo ambuza phansi kwesihlahla wathi Mose 17 Jeremiah wathi ngilapha wathi ungasondeli lapha ngokumula iqathulo zakho enyaweni zakho ngoba indawo mikuyo okusho ukuthi asilenzanga iphutha ngingayifaki iqathulo uJoshua 5:15 manje ke kuyathiwa ngangafika mina senze history ngithi manje ngafela khona esikoleni ithi zanga bona ngoma ithi hayi kwakushiwa inhliziyo ithi inhliziyo ekhohlisa kunakho konke ubonakala kakhulu ubani ongayaziyo mina Jehova ngicela inhliziyo ngilinge emlini ukuba ngiphe ukuhamba kwayo yini ngasho ukuthi mina Jehova ngihlola imbathatha ngoba mina Jehova ngushumayeka induna yebika Jehova yathi uJoshua yathi kumla isicelo sakho onyaweni lwakho ngoba indawo emikuyo ingcwele wenza njalo uJoshua imfundiso washembe manje ngafika kuthiwa ushembe wadusa abantu asikadideka ukuthi badusa ngandlela 6 John 149:5 ihlabelele ngifuna ukuphuthuma ngifuna nokuya kule ndaba yongcwatshwa kweNazaretha angithi iNazaretha ngizoya kuGenesis 50:25 leyo
Ibesiphethe utho hayi. Jesu wathi. Njengoba sihlezi kanjena uJesu wathi bahlalisene abantu. Ngokhona utshani obuningi leyo ndawo. Abantu bahlala phansi ngiyabonga baba. Njengoba nathi ushembe ethi asihlale phansi. Uyabona? 149 ihlabele Genesis 50 verse 25 uLuka ningitshela ukufisa uLuka okay ngifuna ukukhuluma indaba yebhokisi ushamba mayifika kuthiwa Nazareth umuntu avele mfake kanjalo nje phansi angithi umuntu ezonda kubo uyatshalwa kancane manje ke ibhokisi lidala njengoba uzofundela nje lencwadi kuzobe yokugcina la qala khona ibhokisi uJesu wayezalwa umbazi uLuka lencwadi ethi engisayifunda bamthatha bamfaka elibeni hayi ebhokisini lifika kanjani ibhokisi umuntu ongcwatshwa ngebhokisi umuntu osuke ehambele kwelinye ilizwe ingakho ngo1914 kwaku-August ngempi yokuqala empi yomhlaba yokuqala amasosha esuka South Africa ayo 220,000 awu 7,304 abesefa base bethi kodwa lamathambo asihambe siyowalondoloza ezweni lakithi eSouth Africa hayi kudalilisha bawuthanda okhokho bethu loshunu okwehla ngebhokisi basebenza ngafanele manje ingakho iNazareth kwamathwala ingonya ibhokisi kuwayelele ngathi liyisaka ngoba vele abantu babengcwatshwa ngamasanga kuqala funde ba wathi uJehova kubafowabo wathi uJoseph kubafowabo mina sengizawufa uThixo uyakuzimpela ubanibonise akhiphe ezweni ayisezweni leli Abraham noIsaka noJakoba afunga ngabo waba nomhawu nabo wayesekhuluma kubo Joseph wafungisa amadodana uthi amasofungisa uthi uThixo uyakuzimpela anibonise ngiyawakhuphula lapha amathambo ami waseGibhithe kuzomela ehanjiswe ezweni lakubo wafa uJoseph wafa wenze njani wasefa waphi baba wayesefaka emphongolweni wafaka emphongolweni eGibhithe manje indaba kaShembe ihlupha lapho uthi mayifika manje ke imfundiso zakhe ufaka sivula amehlo ngoba uvela ezulwini akusiyo umuntu amen icala elihle lithethwa ngofakazi Nkosi busenikuzwini cha bangcwele benkosi sesibuka isikhathi sesonakele amen abasalile bafowethu sebezovula emini ngithi uyedwa ngithi wawu2 sizoyilungisa indaba emini ayibonge Nkosi cela ukudlulisela kubaba umvangeli bantwana benkosi sengikhalela umvangeli ukuthuthuma kwelinye ithempele eMtuba iNkunduzo ke kukude lento zokuhamba eziyakhona imoto engathi lezi ezingaka ihambe kusemayelekejeni kulindwa lezi ezinkulu ezokuhamba ngogandaganda mawusuwahlele eNkunduzo manje ke indawo ecayi kunento yodwa nje engifisa bese ngivala ukuthi laba bantwana abasemva kwami bengaze bahlubuka kuleli bandla amen ngoba behamba nje umhlaba wonke kukude la basuka khona basuka kwaDweshula ungaswadweshula junction phansi ngale khona basuka ezinqoleni phansi emayelekeni nakhona cishe kufana naseNkunduzo ileli lasemanzibeleni kuphela elihle uyabona ubheka leli sona lithi ungoye abantu mawubatshela ngongoye basi university mina nje ngiqhamuka phezulu nalo lapho liqala khona intaba zongoye so ngiyangicela bantwana bonyazi emva kwami kunabantwana abaneyinkinga abanye abasebenzi nangapha phambi kwami unabeneyinkinga kodwa sengathi nje uba khona kwethu sonke la zingapheli inkinga amen nami nje njengoba ngilana lenkinga nobani neyinkinga zakhe kodwa uShembe uyasifihla wa Israel kwakunendoda kwakuthiwa uSamson ukuzwa uSamson
ngifuna umuntu kulapha lezingane semva wami ngifuna ikhuthale zingahlubuphi amen uSamsoni indoda ayiphiwe uNkulunkulu inamandla kakhulu kodwa abantu ngoba yayinoNkulunkulu yayibashaya ngomhlathi wembongolo kodwa basebeyihlanganisela ama-Israyeli amaFilisti ukuthi singayinqoba kanjani kwasekutholakala intombazane eyayinhle ezweni laseMagaza okwakuthiwa uDilayila wayethandeka ekubukekeni base bakhala icebo ukuthi Dilayila ngoba usuthandana noSamsoni yenza konke okusemandleni ukuthi unqinde amandla ngiyakuyisa insizwa lapha ngibheka amen yenza yonke indlela ukuthi unqinde uDilayila yabuza umbuzo wodwa ngingenze njani ukuze ngikubone ukuthi unani uDilayila waphinda uDilayila wabuza ngingenze njani ayitshela amanga ayitshela into engekho uDilayila wathi okugcina ngiyanqamlela ngoba abengashumayeli ngifuna ukuqiniseka abafana basemva kwami wathi okugcina wayesethi sithandwa sami yabona intombi uma uyithanda ukhipha konke onayo ingeli ngabalisa nje uthi konje i-account usebenzisa liphi ibank nakula ngiyakhona kodwa lolusizo luniphethe nonke la uSamsoni ekugcineni bambopha bamkhumbuza amehlo bamgunda inwele wayinamagoda awu-7 izinsizwa ningahlubuki ngifika zinyembezi ngendlela enikhuluma ngayo nangendlela eniphuma kude ngayo ilokho nje bangcwela ngibamba isikhathi ushamba nibusise kodwa nathi indaba eyenzeka wathi noma eseshayiwe senjalo uSamsoni wakhuleka sahluma inwele bangcwele nawe ma wami izohluma inwele ekhaya kuzolunga Sisho zinhle lapha ekhaya uphuma khona kini kule inkinga kodwa sizohluma inwele Simbusise sicela ubaba abekele ngeke kulunga phela angabingeleli ubaba uDube bakithi sizohlala ibheke phansi le uyibona ingane zami Dube okay sule ayibonge Nkosi ngiyamthanda lo bantwana basezulwini siyabonga kakhulu sekukhulunyiwe ngizalo maqwabi ngoba Dube sibonga amen ngake ngibone intombi engizalayo intombi kaTshani lapha ekhaya mayizophakela inkukhu yayiphuma nesiqabetho endlini sigcwele umbila besiyibiza le ntombi engizala inkukhu ngendlela yakhona ziyophuma emahlathini zijomba uthango sigcwale egcekeni bese ufaza umbila le ntombi yakwaqwabi ziyawuxosha inkukhu umbila kube khona imbili kube khona eyodwa ebaneshwa ethi yangapha ithole seliqoshiwe ithi yangapha ithole seliqoshiwe uzuphela umbila ingaxoshanga lutho bese ibuyele ehlathini yodwa ungafanele bengithi ke bantwana benkosi singabi nalo lelo shwa lokuba kule mazwi angaka sekhulunywe lapha ekhaya lapha endlini siphume singaphethe lutho sengathi singaphuma siphethe utho akabonge uNkulunkulu inkosi kusise izlayo benohlelo lwabo-ke labantwana singene nje thina lapha mfangeni banohlelo lwabo lomshumayelo wabo ningakhohlwa zahluma inwele wabuyela uNkulunkulu uDilayila sehlule bantu abantu ngicela undubo wakwantombela asitabelele u53 inkosi yokumusisa inkosi kusekuphama kwangcwele sawuthandaza sonke njengokomthetho webandla ebese umvangeli wakithi esibongiseni emtuba asibusiselele Nkonzo amen uphundu uyakwazi lesabelele siyabonga hambisani ezindaba
Agusinde enyama yedwa adwane mipe umulo yabo ufakazi